Saja kita akan perlihatkan. Ya to beke kalau balik banget kumanya tuh kamu kape to mengenai di bukan timultan musuh. Ya contoh to parti ko ni na jadi yang pasu cita ke joro ko kami ni. Ada apa? Udah nama udah deh. Kau apa yang saya tu kamu? Iya. Lagu kita tomak rapu domai de komponen. Di koko tadi kita pasaka mengalita. Pintu gerbang batu jomai babangan. Sama pasang kami lawan nanta tomak babangan. Sama karen ke sorok-sorok ki mantari matamu ta. Iyo, namin patami ko nakal. Mau apa mau Rombonganna pengepulung tonglo rombonganna nenek rapa boko tumbang datu rombonganna nenek Esra lengko tumbang datu rombonganna sa siambe sene pasang kanan batu bati ne sopo lo mai kal banwasura kalolu rombonganna sene ereni lamai bo ne batu bati ne sopo rombonganna keluarga almarhum nenek Lewi batu bati ne sopo lo mai kalolu rombonganna Papa Yarto Rante Tayo rombonganna Pong Kadang balik tumbang datu rombonganna anakane sampai buah tongkonan tanete buntao rombonganna anakane Kalepong Topon dan Rinding Gila rombonganna Mama Lili Wawan Dula rombonganna Indo Irma Rantai Induk rombonganna Gita Lo Mai Liatung Sangala rombonganna keluarga Nenek Amos Tombang Deata Liatung Sangala rombonganna keluarga Nenek Toba Liatung Sangala. Pertama itu rombonganna Papa Dea Pentaluan Makale rombonganna keluarga Nenek Tika Benteng Lepong Liatung rombonganna Papa Dea Benteng Lepong Liatung rombonganna Papa Peni Makale Pentaluan rombonganna Nenek Nober Buntao Amborang rombonganna Nenek Angi Labo rombonganna Nenek Sara Sangbua rombonganna Nenek Bine Tonglo rombonganna keluarga Ape Soreng Makale Pentaluan rombonganna Mama Nober Domai Mila rombonganna keluarga Nek Parenge Mila Sangalla rombonganna Mama Jimmy Ada Rante Lampio Sangalla rombonganna Nek Uli Bone rombonganna Papa Malpin Amborang rombonganna Papa Apani Kendari rombonganna Nenek Pian Pandanan rombonganna Bapak B Alang Jomai Jayapura rombonganna keluarga Mandetek Jomai Mandetek rombonganna Batu Nek Mercy Liatung rombonganna keluarga almarhum Nek Emba Liatung rombonganna Nenek Eki Karasik Rante Pao rombonganna keluarga Batik Nek Jepri Pak Pulungan Liatung rombonganna keluarga almarhum Papa Ani Pong Masak Lentenan rombonganna Papa Lai Lentenan rombonganna Mama Ani Rantepau rombonganna keluarga Pong Bine Kapak Lebani rombonganna Nenek Esra Ampang Basi Liatung
rombonganna Papa Ayu Pentaluang, rombonganna Mama Wiwi Liatung, rombonganna Pongo Tasik Liatung, rombonganna keluarga almarhumah Nenek Lita Liatung, keluarga Michael, rombonganna Mama Michael Jakarta, rombonganna anak Indo Pare Tiro Padang, rombonganna Nenek Leon Tambunan, rombonganna Pongrina Pandanan, rombonganna Nenek Butu Nenek Butu lo mai bone rombongan lali dan rokote palisuna katongkonan lantai aturotem Bang bangun jom meeting bapak penuh. Keluar dari barisan. Panetama kali si misa SD na dia dai mo makabarisi sila pumatuan na taan na tanday. Beto bulan ya bang. Tingile. Kakoyan ni amarin.
singa tungkunan ba senang layan niya tirupa dangaleng manaranga tumanumba tingleng tumanun rosoina aku tang tatiro raka mata dua ngantaleng tae no pade rupa nale tigilang pantarisan nale pada bukun nadai enan leng anggato di potanduku tarangganato ondo koleng to di popampangan pangalen onto di popampangan pangaleon iya senga iya londong nang lain nia saungan unggaraga sang kederan kumambong sang tiang karang si tamu na salo sidup palalan kalo nauai angga to di pabukun na buwangin to di potarong ko na asik to di pololo na sendana salombe na toro siarang rokote lura ba tibang kolola na tundan mali tedao simbolong mani na ruyang kaboro tedao lokon loira inang aturan podolona sasyambe tandigau susitola na taking suditilan dia wakna bayak komba di matang napa petang tiang langi napa taru tu batara pura barana nasong kalamba napa siosong susiran dia luto demo rante gula karande lulangan nalan ni nalang kapa tahunan ni angga to di poparan dina tondok di petangdan na pangleong bura-bura patendeng na talung penanian pantaranak na turi pulun na salukalua di paritik na bura-bura tang bayang abong sunakinakan sola sila ito barra na polo kaindi na laung patasik kada sang buko laung palimbong sang pati kanan bisara to kumuha karampuan tamas sola nasa kakendenan talindo mairi ketimang maumurang tang tiseno ki kala paparaya matalo tampoka nakatungkunan tang ketimang maabulolong kirande maaw tang kileso
Yang kita siap potong kalau nonton hari pertama di Tua Buddha. Menonton iyo masa isi apa iya makanya langsung turun berapa. Di mana kita berangkat, di situ pula kita kembali. Tak tahu bubar barisan leh, yang nyajengki bubar barisan sulit lamai lantang karampuan berarti tak den tak takin di kejuis dia tenang tu. Ya siako pokadanki sabab yang meliput sekarang adalah TV One Sanggala. Jadi nanti sore langsung tayang tajang di layar televisi untuk Sanggala. Ya khusus Sanggala, seluruh kecamatan Sanggala. Jadi natandai untuk kumu itu dor tiropa dengan tak natur barisan. Termina pendokiran na itong joto. Yan na gana mo. Tabe aku ayam bukoki siman rara. Tatamada bakit ko ni kapatid ng dede. Tama ko yan kuwan. Makarat puro tayo. Sini saat nanti.
sa dapo. May mela ka na malubang min kapala. Le. Ay lang amin karon ni kapala. Siman rokoriwan malabi na bintuen ma parang daw te panito disimbang daw tilanda si ayoka. Makalima na di salisangka di darandang palele. Lagu pula Moira kana turnamen nawa apali tilindo tanatang sore-sore patumay wayo mitondon to batangta. Manda piki mata ka to lamban bintin piki boyo to norong. Tapo pa baraya nalipu sanda kasalewoy na pumapula kapadang sakte na pungtalong matanete. Tutang sitang nasi lolo pa tang matang ngailalang patakala paparaya ilang tiano tatemo mandak mo nariatan nun nangin datu na nasaladan ninde tando pulawan na lamem pala patumali kami tong raputan lang ang katumem punanaw diong suling kararata to kumua makamban tangki lambi na masirri manapa tangki karatuin na labira kate sorongan sepu tangon nisa tangan ampa tapaurong ilangan nunti batang puno asele na sepu pundong narik kita siyok tanglempang kaliling na asele na sa padikaramani labira kate kada sang abukuti salarandan rokosuling kararata sang patikan dan bisa rapalenda sumalang dio tondon to batang ta buah kayu gulayan pangidenan tarara elo ranta to kapuana iri angin lobo na simbo da dinding antau no ko itang kinalamba undi sungi kura pakan dai tadi gente pole pantaranak na pande paliuk pangloluan na taadung kaisanan to manarang undasi pokana pindan to pande unda rumah kaselana koli nenek dilan dolalani dilan kapa tahunan nih pasang kanan batu bati ne sopo lo mai banwasura kalolu turang pemarin dinan tedong tongkon mak tokonan laki untan data sikir arah makamban untuk di bulawan ni buku tang siaderan rampo mak tangkian suruh lain di alang leterge nenek reni sione reni lo mai bo ne rampo untan data sikir arah makamban untuk di bulawan ni buku tang siaderan rampo mak tangkian suruh lain lagi alang leterge kita runa katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah nenek lewi batu bati ne sopo lo mai kalulu sangala rampo untan data sikir arah makamban untuk di bulawan ni buku tang siaderan rampo mak tangkian suruh rampo metanda mali tutun kaboro lako bapak analisa
lain deki alang letter F lantang 33 rombonganna keluarga Pongbine, keluarga almarhum Pongbine Lebani Kapak turampo metan damali tutun kaborok lako Papa Analisa lain deki alang letter F alang letter G lantang 33 sidaruna katongkonan kamarintinanna nenek butuh rombonganna nenek butuh lo may bone rampung tanda tasikira ramaka menutuning bulawan di bukutang siriran rampo matangkian suruh lain deki alang letter F lantang 27 kaserang sidaruna katongkonan kamarintinanna keluarga almarhumah nenek Lita rombonganna keluarga almarhumah nenek Lita Pak Pulungan Liatung rampung tanda tasiki marin dinan tedong tongkon ma tokonan laki untan data sekira nama kamban toding bulawan ni bukutang siriran rampo ma tangkian suruh lain deki alang letter F lantang 27 kaserang sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Bati Nenek Jepri keluarga Bati Nenek Jepri Pak Pulungan Liatung rampo untan data sekira nama kamban toding bulawan ni bukutang siriran rampo ma tangkian suruh lain deki alang letter F lantang 27 kaserang sitaruna rombonganna keluarga almarhum Nenek Emba keluarga almarhum Nenek Emba Batu Nek Mersi Liatung rampung tanda tasikira nama kamban toding bulawan ni bukutang siadiran rampo mak tangkian suruh lain deki alang letter F lantang 27 kaserang sidaruna katongkonan kamarintinanna Nenek Pian rombonganna Nenek Pian Pandanan rampo mak rendenan tedong tongkon mak tokonan laki kuntan data sikira nama kamban toding bulawan di bukutang siriran rampo mak tangkian suruh katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Nenek Agu keluarga almarhum Nenek Agu Liatung rampun tanda tasikira nama kamban toding bulawan di bukutang siriran rampo mak tangkian suruh lain deki ina nomor misa lantang 27 kaserang sidaruna katongkonan kamarintinanna Nenek Eki Karasik Randepau rampo mak tangkian suruh lain ki ina nomor misa lantang 27 kaserang sidaruna rombonganna Pong Tasik Liatung rampung tanda tasikira nama kamban toding bulawan di bukutang siriran rampo mak tangkian suruh lain deki alang letter F lantang 27 kaserang rombonganna Mama Wiwi katongkonan kamarintinanna Mama Wiwi Liatung rampo metanda mali tutun kaboro lako Tanta Kris lain deki lantang 32 sidaruna katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Nenek Emba rombonganna keluarga almarhum Nenek Emba Liatung rampo mak rendenang tedong tongkon mak tokonan laki mempatumali lako Bapak Analisa lain deki alang letter F lantang 37 sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Nenek Sopian Liatung turampo mak rendenan tedong tongkon mak tokonan laki kuntan data sikira nama kamban toding bulawan ni bukutang siriran rampo mak tangkian suruh lain deki alang letter F lantang 27 kaserang sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Mandetek jumai Mandetek rampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Nusa lain deki lantang nomor 7 lantang nomor kaserang sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Nenek Parenge domai Mila Sangala rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Analisa lain deki alang letter F lantang 33 sampai 37 sidaruna katongkonan kamarintinanna Papa Nadia jong Benteng Lepong Liatung rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Analisa lain deki alang letter F lantang 37 rombongan Papa Penny Makale Pentaluan rampo metanda mali tutun kaboro lako Martin S lain deki lantang 22 25 rombongan Nenek Nober Buntau Ampora rampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Bambong lamenta maki lantang 30 misa rombonganna keluarga Ape Soreng jong may Makale Pentaluan
rampo metanda mali tutun kaboro lako Martin S laminta makilantang 22-25 rombonganna keluarga almarhum Papa Ani, keluarga almarhum Papa Ani Pak Tupong Masak Lentenan rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Alisa lain deki alang letter F alang letter G lantang 30-37 rombonganna Nenek Elda terantang rampo metanda mali tutun kaboro lako Pong Perdi solasiuluna laminta makilantang nomor apa selakuanna rombonganna Papa Amoni Ledo Sarambu rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Ine lain deki lantang nomor apa selaku lantang nomor Anna rombonganna Nenek Oli Ledo rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Ine lain deki lantang nomor apa lantang nomor Anna rombonganna anak Nenek Sima Jumai Ledo rampo tanda tasikira makamban untuk ding bulawan di bukutang siadenon rampo matang kian suru lain deki ina nomor bisa lantang 27-20 kasera rombonganna anak Indo Pare katongkolan kamarintinana anak Indo Pare tiro padang rampo matang kian suru lain deki inan lantang 10 kasera lantang 20 rombonganna Rinda Rantepau rampo metanda mali tutun kaboro laku anak tomate lain deki inan nomor misa lantang 27-20 kasera sidaruna katongkonan kamarintinana Nenek Lion Tambunan rampo metanda mali tutun kaboro laku Nenek Rase lain deki lantang nomor 10-22 rombongan Pong Rina Pandanan rampo metanda mali tutun kaboro laku Nenek Ruse lain deki lantang nomor 10-22 rombongan Nenek Antares Tandung Nanggala rampo metanda mali tutun kaboro laku Bapak Willy lain deki lantang nomor 10-22 rombongan keluarga almarhum Nenek Nopa Pandanan rampo metanda mali tutun kaboro laku Nenek Ruse lain deki lantang nomor 10-22 rombongan Mama Megil Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro laku Bapak Analisa lain deki alang letter F alang letter G lantang 37 pitu ini Rantepau rampo metanda mali tutun kaboro laku Papa Peri laminta makilantang 55 sitaruna katongkonan kamarintinan Papa Nalai lo mai lentenan rampo metanda mali tutun kaboro laku Papa Analisa lain deki alang letter F alang letter G lantang 37 rombongan Pong Elda Jumai Sorako rampo metanda mali tutun kaboro laku Papa Analisa lain deki alang letter F G 3 lantang 37 rombongan Papa Ayu Pentaluan rampo metanda mali tutun kaboro laku Martin S lain deki lantang 22-25 rombongan Bapak B Alang Jayapura rampo metanda mali tutun kaboro laku Nenek Resa laminta maki lantang nomor 7 lantang nomor kesera rombongan Mama Jaina katongkonan kamarintinan Mama Ana Jaina Jong Mai Palopo rampo metanda mali tutun kaboro laku Pong Perdi laminta maki lantang nomor apa selakuanna rombongan Pong Loren Makassar rampo metanda mali tutun kaboro laku Bapak Analisa lain deki alang letter A alang letter F lantang 37 rombongan Mama Nober Domemila rampo metanda mali tutun kaboro laku Bapak Aberdi laminta maki lantang nomor apa lantang nomor 6 sitaruna katongkonan kamarintinana Mama Zimiada ranti lampiu sangala rampo metanda mali tutun kaboro laku Bapak Narikar laminta maki lantang nomor 10-22 rombongan Nenek Uli Bone rampo metanda mali tutun kaboro laku Bapak Analisa lain deki alang letter A alang letter F lantang 37 rombongan Papa Malpin Amborang rampo metanda mali tutun kaboro laku Nenek Bambong laminta maki lantang 30 misa sidaruna katongkonan kamarintinana Papa Anapani Kendari rampo metanda mali tutun kaboro laku Papa Alisa lain deki alang letter A alang letter F lantang 30 rombongan keluarga Nenek Tika Benteng Lepong Liatung rampo metanda mali tutun kaboro laku Papa Analisa lain deki alang letter A
alang letter F lantang 33 itu rombongan apa dia Papa Nadia cuma lima kali pentaluan rampo metanda mali tutun kaboro lako Martin S lamenta maki lantang 22-25 rombongan nenek Ajeng pare-pare rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Nalisa lah indeke alang letter A alang letter F lantang 33 rombongan nenek Iyana Randan Batu rampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Rikar lamenta maki lantang nomor 10 92 Sitaruna rombongan Nenek Agi damai labo rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Alisa lain deki alang letter F alang letter G lantang 33 rombongan Nenek Sarah sang buah rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Nalisa lain deki alang letter A alang letter E lantang 33 rombongan Nenek Bine Tonglo rampo mak tangkian suruh lain deki ina nomor misa lantang 20 kesera sitaruna rombongan bati ine sipulung amborang rampo mak tangkian suruh lain deki lantang 20 karua rombongan pongpulung tonglo rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Lisa lain deki lantang 30 rombongan Nenek Rapa katongkonan kamarintinana Nenek Rapa jong mai pokko tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Ismar lamenta magi lantang nomor 90 rombongan Nenek Esra lain ko tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Naismar lain deki lantang 90 rombongan Bapak Yarto jong may rante tayo rampo metanda mali tutun kaboro lako Mama Nawati lamenta magi lantang 90 karua salako 20 rombongan Pongkadang balik tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Ismar lain deki lantang 90 rombongan anak nek sampai buah katongkonan kamarintinan anak nek sampai buah tongkonan tanete buntau rampo mak tangkian suruh lain deki inan nomor misa lantang 20 kesera sitaruna katongkonan kamarintinan anak nek kalepong tok pundan rinding kilat rampo mak tangkian suruh lain deki inan nomor misa lantang 20 kesera rombongan Mama Lili Bowandula rampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Bambong rombongan Indo Irma rantai induk rampo metanda mali tutun kaboro lako Tato Batu lako Siola laminta magi lantang nomor 7 lantang nomor kesera rombongan Gita lo may liatong sangala rampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Nopi Batu Nenek Bambong laminta magi lantang 30 misa rombongan keluarga Nenek Amos tumbang di ataliatung rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Analisa lain deki alang letter F lantang 30 sitaruna katongkonan kamarintinan keluarga Nenek Toba liatung rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Analisa lamenta maki lantang 30 katongkonan kamarintinan Nenek Esara jong may alang-alang rampo metanda mali tutun kaboro untan data sikira ramakamban untuk ning bulawan ni bukutang siaran rampo matang kian suruh lain deki alang letter D nagi bola susimo sakararata pa gantianan bulawan taki kambio santung dia batang di kaleta di KBRT bulawan dia tondon to batang ta na kikuah baymen long ke bukayu lang bikin suleng kararata lompok karan pa kalau dende bikin tondon to batang ta tati peru mana kepala koinan pura di papatuan ki den nasi upak na katongkonan ta sumpulang alulok na tubuh pendaunan Nenek Cici
Jong may tumbang datu, balik tumbang datu, rapo metan namali itu utun kaboro. Lagu bapak Ana Ismar, lamenta magilang tang sang puluh talu. Yan na mere-mere siya mo rararuto. Kita turun ke arena. Rundunan ada sang laut erang. Iya, tania arena leh. Basa tote memilih itu arena. Daun aku minta solata tania ada aku maaf pasilan. Tahu ayah tu tahu tak ayah nasa ngawangan di apa silakan. Nahalin na kayo ni naayong na. Tingin yung tinggal. Alam. Bakit tinggal ka doon? Wala, ida na din pindalan na lang. Hindi, jalan na din.